Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadala kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan amay panakal akakuyog amag na iti parke? Wano, anyaman na pagpasyaran. Nga uray ado ti kwartana? Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na, mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo latati agsisinarak dito eh. Mabalin latati happy. No arman nakmat dayjay abak nang, patulak tapno agbiagak mat akas doon niya. Kailangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayem tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayem mo nga agpabunyag gayam. Sikati kang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan, mama. Siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak, iho. Umapal kayo kadi amaadaan mat iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mangtawid ka dagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, ngamawan mangtawid. Adun ti inaram ko. Ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa'y ti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak konto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti bakna abaruan nakaparking iti asidad ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayam na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagan mo sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaan tapno iti asidad na ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaodan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisaan kan ka? Sana ka di ama ka disturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman at, Ada ka di or-uraya makadate mo? awan ka date ko, tawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di or-urayam aka-date mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw anagan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak namin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Kita mampay ang naragsak ka, bro. Dan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Ang balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan nga agpaiso. Diyak na damag no balasang pay. Angam, idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro. Barang maddaan kamutan iti kasimpunghalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay. Kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon anya ti resulta ta magagaran kami. Anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nani. Ibagamon ta magagaran kami. Ngarot Dandanikon maban ni Itan, kunayon sa.
Ngam na makapanak iti mansyon da. Kuidaw day jay alalaki. Addan pagkaliak iti balitok. Agawa ang ngarod nga artistaan, tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akan ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harot ipagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di timang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisang anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste, no kas na. Adamay sa aputahe nga order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang pat gayam. Kinan mo ka di ka saan mo matakayat tinagasang. Kapilitan, tapno sa anak ama booking. Asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare kaya nabanog kan mabisin. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanya. Tang nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laeng na ilista di ta tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan, ma'am. Ngam, awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel, no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya timangtad saan ka nagumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkonang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At iti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. ay naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nang nangan. ay kaasi kamot. Ay ada kwartak ditoy. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyamanak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Ited ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyamanak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman akmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisak man no bagay kayo matlaang iho. Padasek nga awisin, mama. Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang apok-pok day ta babae? Ni mama Amet. Apay ko maapokpok. Awan tanabit kayo pala ang anagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho, ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrak ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumuratak nga rod kan kwa na inton biga. Ay, wanang. No siyakla ko matiinawis na. Mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, tama nga no inton nakastrak ka, kat di mon amo no sa dino ti rumwaram. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Amangan no sa bali aruangan ti umunogam no kwa.
Demon ang motirumwaram. Hoy, saan mo siguro? Nalabas kayo, mat. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw? Adda itsura na. Ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawus na. No man pa'y nadalos. Nakitak maninday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta kadagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing na agsip doon. Nalabit akas ta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Kuno saan? Squatter. Hoy, sayang ti kinapintas ta. No kasta ti kinatao na. Ay, imbag lakit din ta sa anak akas ta. Malas day ta a tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asab sa bungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awi sa kano iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasalitaan minto dayta bro, saan ko pa nga inyawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartari gagayan mi ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa apagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress, kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo iti anak bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Addaman damag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae? Ha? Di na nga takayat. Ano? Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangad pa iso? Kasano no di na kayat ti kayan-ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isang put ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaro no ama pasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakas na, no di na kursunada ti kaayan-ayat mo. Ay dakas, Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka diya tao ti kabalay mo idiamansyon niyo? Nilaan mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice stricto na. Iso abagayam laan. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lat ako man ikan kano. No adaman maibagahan adi mo kayat. Ikagumaag, love. Saan ko kung mga aramidan da ito? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalab. Sapay ko ma. Tamanayon anaragsak tadwa. Mangnamnama ka, love. Nasingpertat, isang awan pagdanagam kanya. Maban kami kanu idya mansyon, inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam no awan to ni Oliver, pagsasawa. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan nagbalin kanya? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan nagbalin kanya? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kati manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglalo dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho.
Lalaingam ti agpamarang isay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo ang pagbagasan. Piman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasama kiti aglawlaw na. Nalaing a negosyante, ngam, nalalaing tayo. Mairanan tayo, iti kinabak ng nanukas-kasan mo. Ni Joyce, mama. Kaayan-ayat ko. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owan, ma'am. Mama. Agyan pa dito ni Joyce. Agyan ditoy? Sige. Paliiwat man da ito'y ababae. Sige. Tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anya ti aramiden dagiti dua iti silid. Apay nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, ingka kita, ano anya ti aramiden da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapan mang tuktok. Damagan yaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas day timbaga. Di ka nagrason. Ay, just ke iti kastoy. Garanggan diyang atalaga. Sino ti garanggan diyang, ma'am? Siya ka day. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawanak man ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbakit di. Panawan ka man laangan. Papanawon na kataglutluto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sabay ko, ma. Tamay ka na kiti ado nga anak, love. Anak? Ay, diyak pa'y nakasagana nga agsikog. Apay nga da nagmayat ka. Saan aga po takasta? Kat kayat konti agsikog. Agkalaysatan to. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga itang kaputas anak anak kasagana? Okay. Ngam, masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to dayta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako daytoy. Ala, tailakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garanggan diyang. Napanan na ka di. Sino agaranggan diyang, ma'am? Sino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am. Ay, talaga bastos na diya garanggan diyang. Kasla aso a pumanaw latan. Imbag pa'y diya aso, tagtaol. Tumalang kyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Dinaam mo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agaranggan diyang. Inawagan na kami, mat gayang. Anda ka din nadawat mo akwarta kanilab mo. Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok iti pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, taplo makabiro ka. No, at dalakit di makita. Aramidam mati inaramid ni Joyce. Wen tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang nga Rodan, agorder kayon iti pagsasangwan tayo. Areglado. Siya kung ti-agorder. Total, si kamot kagbayan. No problem. Ado di tati kwarta aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay lang ang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't.
Intun dandani ka sumangpet mo tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma. Ha? Kunak man no dito yung mansion nga umin-inom. Ado mo ti arak dito ya? Anya dito'y mansyon? Ay, panagkitak dito a babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon laktan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Tinasaya at kat kasaritak, ma'am. Sa dino ka dito yan? Saan pa'y asimbangpet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tatiam mo na kat awan ka pa'y. Naggapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka. Ha? Bastos ka agarang ganjang. Nalipatam samatan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino kuman ti maikari? Ha? Ti pada na alaad? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si kabastos! Pumanawak, no nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet a kijabala idi kalman. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpet, nabartak. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Amon bro, adda kiti asidag tigait. Ngam nalingid tayan ko, gapo kadagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro. Nainsulto akiti imbaga na bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil tati nakadismayak bro. Dahil pa iti may sa bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ka babae. Ngamlangan natin na panglaw. Tinasayat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasiw kan. Agyaman nakmanan, sir. Sana ko na bumalasiw. Adapay gayang papanak. Sige. Lima naman. Apaya ka sila nakitkitak day jaya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasingsingpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silad ko? Kanayon nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan ta. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagak. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silad ko. At dajay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalang kiyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak man. Kasangsangpot yaw, rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayem kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Punsya. Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apayan, bro. Saan mo't mailadawan tarupam? Ada mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayem tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay iti alahas. Anya? Apay nga dayjay. Kinita mi ti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Iso tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro.
Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa itidakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akas to'y matgayam. Saan anapod no kanyag? Masiguradok akwartam laang ti kayat na ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasaya at tadakan. Ah? Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti ina? Nangag ko ti imbagbagam kini mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita na ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Oh, Pumanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Isang mabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! itaaklaan anang isang pati ti babae. Ngam saan anapod no? Sayang ti arapaap tama at daan iti maladaga dito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasarak akto nga ta itinapod no, mama. Saan nga ta akwartak laang ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam? Papanawam to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton? Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubin. Sayang ti impay ko apanagayat kini Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Oh, tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado di ti babae kunakmanan, iho. Nula katagbirok ka. Impa may samtumot nga minti negosyo. Kanya tinapasamak. Apay-apay mano kay J. Mansion, friend. Sayang. Namuan tilaad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak na di sinalbag alakay abaro? Ang kastoy ti isingasin ko. Uray ta napintas mo't na Erma. Di isumatan ti agpapansin. Kanya, siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng kiloko. Kaya't ko, nalakit pa kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kijay balay da. Ije mansyon ka. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Si Ribam, tapno matagi ko ang tikinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Tingin masakbayan. Noyawid na iti mansyon. Saan ko atakawan? Tapno di nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Ribam, tapno matagi ko ang tikinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Datayan di ka na yun nga kukuyog. O si Kem, ikagumaan na ron agayumaan tilaad apak mo. Oh, sige. Anya nga tataramida. Kan sa dino nga tatilugar apag kitaan mi kampay ini. Dahita ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa jaro. Apay ka di ti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha?
Amin a tao, kat adal hangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Anong sayang laang. Tamay samat nga squatter. Ang popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakit kitam. Kasta nga ta. Pasaray makita ket. Laglagi pat nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin samat daytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaman. Tilaan pa bara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parat man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda ngamin sapsapulag iti wallet ko. Ni, ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan dita asidag a restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako, nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Diyak mat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Amang ano adala dita? Sapay ado tinapatag akarga day di a wallet. ID kanda dumapay. Awan mo ta makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan nabatim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi asidag? Nag-resign na. Nakayat ko ti mapanigi abroad. Ada ijay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Agabrod ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di matrabaho iti asidag? Ada opisina kiti may kadwa apasdak. Papaabangak mo day ta apasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsarte matan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Iti day nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali matirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yo kanilaan? Naanlilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang tiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumarunong adang mo. Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayam tayong aking kukwa apagparangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang. Tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilitan na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iji pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanon dito jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y matnana. Didakmat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Adda ak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo ang pagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Visayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kasta gayang balasang ko. Malak, itad kumanin kan kato'y kwarta. Nagsingpat ka nana. Sapay ko ma, taumadupay ti kaskan kakasingpat. Diyos ko, ada akmanan dito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kakmat lang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybay at tigayim ko, Diyos ko. Ada si Dira na daytoy akapilihan.
Dituyak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno adda igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang ikipagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwesto. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya kadi kadagita tigatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Ah, mabalin ka di asika ti agpili? Kwa, kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yon. Agpaysotay ko na nga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman law, taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamarang mo? Kanayon kamin amapan mga iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di. Agpakiputak mo't tapno saan amakadlaw. Naawisan na kaamapan iti mansion. Saan ka nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasaya at ijay bakat. Dayta ti Aramida, friend. Tapno agbayagak iti mansyon. Inton kwan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mama nga isang pet ko yung mansyon. Takilatisan na kano bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama bro. Mayati pa ng isang pet ko. Sakbay ng agkalaysa kami. Naduktalan na. Ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen. Nunapudnukan ka ti babae. Sapay ko ma. Kanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaang ti almanan na? Ang kasanon. Nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo nga agtawid iti mapanawam. Mama, ato ni Irma. Insangpet ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Kan anya mo ti trabaho. Aday di sa bali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamat iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Hakas na gayam. Agyan ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumod ti kayat ko asawan. Owen mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makita kita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kwan. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kwan na day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamuak no nasaya at matlaang ababae wano saan. May mayat saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective. Sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver. Sigurado arumwar mat day babae. Kano surutan ti detective ti babae. Saan na nga amaw nga adamang sipsipot kan kwana. O sige, at makipagkita iti day detective. Agyan di tarwar ti mansyon. Narumwar day nga Irma. Surutan na iti nalimad. Danggan na, no anya man ti saritaan da iti kadwa na iti ruwar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak.
Adakan ka no, agyan ka dito yung mansyon. Wano, rumwar ka mat. Mabalin ka diti rumwar, ma'am. Oh, mabalin. Saan ka mat abalod dito? No dikat, sa nga ili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwar tumapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigak. Awagak to ni Oliver, kasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adaka kayo dayta. Oh, sige, inakon iha. Tagur uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Oh, kumusta nga itinataba alamas anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay Kuana? Sa anak pa'y adimawat, tapno saan ang makadlaw. Imbagak ang mapanak iti pwestok iti mall. Namati mat ti bakit nga inana. Nalakamat gayam na yadis ti alipuspos dagi nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit lang ang akan nito ti orayan. No ibaga na ngagkalay sa akin. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kunang. Lala ingam nga rod ti agpamaray. Kan, masiguradong akid dawon na nga ipaayam iti adongan na. Ay, tsaklakid di kayat tagsikong. Day takit agkikad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman tayo ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di a pinasurot ko iti detective ni Erma idirimwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amo dakin ni Joyce. Wen, pudno dayta. Kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwada lalaki, ah. Naaramid yun dayta, mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat dagam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, dagam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho. Kasano pa'y titarigagay ta itama daan iti ubing ijay mansyon. Oh, sinalpag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Patag, ti anak, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tama daan iti ubing ijay mansyon. Sinalpagkit di dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwartak kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagijay ababay iti biyag ko? Kwartak laang ti al-almananda. Ngam kayat ko amaddaan iti apu ko. Tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maaddaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputo, tiho. Jak kayat nga agampon ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaddaan iti putot? No kaguram moten dagiti babae ako nam. Aramatak ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alokwen. Wah, jak kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo kan ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatak ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ita? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito lang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maaddaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo.
No anyaman dayta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo ngagpagpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan serserbiyo! Dito iti nakakita akidi, iti babae nga squatter. Sapay kumatagmaya iti isingasing ko kuana. Ay, inayadak ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh, ha. Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayawat. Bumabaak, takasaritak. Oh. 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 Adeta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Siya ka diti ka sasauyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno at ako masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo, no mabalin na kakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kayat mo asawan. Agin narasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Ang mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangag na ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak nga min maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, dayta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbaga na. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpaiso iti kalukuan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumaado saan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada kasukat ti amin. Numan nugot ka. Ada kontrata apirmahan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Aapay adi mo pagsikugan ti asawam. Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka, iya mansyon ko. Aagyanak iti mansyon mo? Huwin. Masapol nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Kat panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namoten kayat dagiti babae. Ha? Mabalin ayamot ti kasta, ma'am. Mabalin ay nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat.
Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan amabalin nga agsikaw. Mawan na, tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog? Oray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko amatukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat day ta nga imbaga mo no saan? Pangaasim, uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpagpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige, agsubli akto manan. Sublian nakto dito sir? Uwin, kat sapay ko matapat gam tikid daw ko. Kasapulak unay. Kita ak mantilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasan ko. Kumusta kan? Nasaya at mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak kano iti 2 milyon. Tapno agsikuga. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay naasyak la ko man titangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iawid ka iya mansyon. Ha? Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. No kas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid diti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Uwan sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito, iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukuam amin dagita. O ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tukador. O sige, panawan ka pa eh. Oo na yan. Naglawak kan nagpuskol ti kutsyon. Kita agman timbaga na akawas iti cabinet. Wow! Nagpipintas! Kan babaro dagiti lupot dito'y cabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan mama? Apay nurod ang nagisangpet ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya, kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama, Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas tatiin na ti apukok. kasano ko maamaamuan da mama? Malaksid, no ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglaw lang. Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, mama.
Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kan kuana. Pangaasi, mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong rit tirumbeng nga agtanang. Anya ka di napasamak gayam. Apa yan din nakasimuko ni Oliver ako na. Mas dang awak ta iti awaga. Makaungat. Amo na kanun kinaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igam na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo no pagandaran na ti kwartana. Ang mga no pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron nagsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa rimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay. Adda manen babaeng ain sang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jessiled? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakaon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan da adong rit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan ta nga ubing. Oh, sige madlaangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day tatitulagan mi, mama. Rumwar ka kano dita si Led, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ni namnamad ay to'y. Sikat ipinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpat ka di ti amom, Nana? Nasimpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasimpet ni Sir Oliver. Tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, tapno kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Sige, Nana. Dayta ka dito'y insampot mo a babae, Oliver. Ha? Naglapsat mo din. Iti nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta a babae. Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa sa bali? Good evening, Ma'am, Sir. Napintas ka ba't kayam? Ay, thank you, Ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam amang rabak. Sana ka mang rabrabak, Ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, Mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silid da. Apay adi kamot umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, Nana. Angam saan ka matakatulong balasan ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isung adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang bilibakan ka. Napaisam mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una yun day ta Biyernes Santo, Nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayatak. Anya? Mama,
Maragsakan ak tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam. Mano ka dit imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idi damo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpakpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing pata marigrigat. E dinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay, sa bagay, pudno day ta imbagam. Adadwa nga insangpet mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama. Saan da mapagtalkan? Ang, tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan kuana, mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanayon ka masapa nga agawid, Addan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro. Ha? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amaamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manan sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manan lukwan tinasaw a babae. No asino man day ta. Apay ngaglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyo, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat tamapantay iti doktor. Aguray ka man, sir. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris. Sika nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Kasta ka di, sir. Mala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak dito eh. Sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga numay kaglis ka. Madisgrasya kayo, iti anak ko. Wow! Triplets ka no ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apaya kasla saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Day, apay analiday kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko mat? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamang isikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mi mat adwa. Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan naglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan.
Ana patagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinagam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kasi ina. Kayat na sawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Ha? Anya ti kayat yung asawan? Itida mo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakichindak. Napidot na. Kat insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan. No asino dagiti dadakkel mo? Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Ha? Agmay-may saka? Kat awan ti umno apagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, kuston. Di ka kumagsangit. Ladingitag. No naipalagip ko kan katinalidam anapalawas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpidot ak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, huston. Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan na ka mapanidya opisina? Imbilin ko iti gayam ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir. Mapantamanan iti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak ta. Nadagsenda. Aghasam tataloda. Uray, tabagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir. Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray, tanapintas kalata. No adda tayo di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabak nang na. Awan mo't nadamag ngayon kasar na. Naragsak damot, idi nakita kida. Sa anak ang nagpadlaw, tamang ano amuna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idi naduktalan dati pa nagpampamarang ko. Uray siya nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taagdan masigog akadwana. Dayjay a babae tinagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot ita palasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mo balasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar, iso nga awan ti umay agaram kanyak dito'y mansyon. Iso abing makbakit akon. Rumwar kamat ngamin anana, tapno at dagaram kan ka. Ay na,
Unsang agpayso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man, itibak ng alakay. Anya? Amuyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga uray jak pa'y ina nakita. Ay, katwan abalasan ko. Agasumot nga'y tatriple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay siya nga ama, bro. Anya? Ulitan man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin inton madanon ti panagpas ngay ni Doris. Anya? Nasalon at daamin. Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimuar iti ultrasound. Sa bali a klase day arabak mo Di nakman pagbabartekan no nakainom ka. Agpayso ti ibagbagak, bro. Masapol, amamati ka. Kasangay ni ma'am inton umay alawas. Masapol nga adumanon ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasan ko. Umutangak pa'y man iti kwartam. Tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laang mat, nana. Nasaw kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangan. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbaga ka ni mama, ha? Sorpresak namin kan kwa na. Okay, matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena. Oh, di mo ka di kayat ti agbalin arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin. Ngam, adda pumudno at agtagainap ko namsa. Siguro. Ngaman mano. Happy birthday, ma'am. At iti sagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka di daytoy. Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nakalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ni namnama ang maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh, Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangina ti paintings? Adda talentom! itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ni namnama ang maisa ka analaing a pintor. Kita man, mama? Ah, Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangina ti paintings? Adda talentom? agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta, balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, mama. Kaslapud no arena. Ay na, naglaing kamutin anang ipinta iti portrait ni ma'am. Oray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasan ko. Asino nga iti saan amang raum iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na, mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti may sa pintor. Masiguradok atulungan na ka ni sir.
mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Hindi nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti pa nagsungbat na. Ah, Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. kasta ka di. Saan atila madmadlaw mo? Bro, mabalin ka di amaamuan. No apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Nanagsagak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo mat ti tiyan mo. Sabali ti jar mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wen siguro takabulana kita. Ay, mabita ang araw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak ka mo, ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awaga madam si Oliver. Masama nakaduam niya mapan di ospital. Ay, uwan, madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka? Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir. Agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo kano iti ospital. Ha? Sige, umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito Inakod. Apay nga ta? Kasla na uraman tigayim ko. Oh, nayan. Nene. Apay, nagsubli ka man. Nabatik ti tulbak ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Oh, ayan dan. Sinsamot ka nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga tati napasamak. Mapantayo ka din? Kabalam ka di pa'y Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito Darasam! Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipan di ospital. Saan ko nga mo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakarga amin iti dakkel abag iti kwartok, nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. Wen, ma'am, iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, jak samat makalasat an Oliver. Ano sam, Doris? Kabalam day ta. Agkararag ka lang. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano amabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kumpet ka lang ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramida. Tapno matulungan ka itin sakit mo. Aprosam tilikod ko. Barang maap-ap ti utot na marikrik na. Oo, sige, Doris. Aprusak ti kodam. Di bagam iti doktor arumwar sana. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka din agtugaw kapay. Ikay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Ag nervyosak namin, mama. Madanagan ang kunay. Apeng amin ang nagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan na, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito unag. Mabalin lang kung mati sumrek dito unag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo no malasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag mo'tan. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami kadipay dito nga agur-uray no nakaanakan. Ayun gayam anya.
Ay, inak man ijay chapel, tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y nga ron, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Oh, talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Oh, abdaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyaman iti aputan na kalasa takpay. Ammo kadi. Idirimuaran dagiti anak ta. Ngagsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak ta ijay. When Oliver, naglulumpo da. Oh, agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunaknoan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbong laan. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ang makapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mo titangdan na. Kat makaamon tumutan, itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay. Anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Ang nagpinirmaan taday ta, saan ka di? Kidawag ko ma. Nga uray jakon alaan ti 2 milyon. Syaklaangan tiyaya. Kadagiti anak ta. Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Syaklaangan tiyaya na. Please, Oliver. Saan ko amay tulad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Ha? Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na titulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat tiyo kadimat. Ay, sa bagay. May mayat matlaang, no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaam ang matangdanan. Mga alaklata itinars akatulong na, mama. Rumbang laang iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho. Nataltalgad matlaang dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasa ukanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan nyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May isa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak yo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan nyo. Saan ka di? Oray sa anak abumaknang. Nulakad saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am. Dayawon ka, iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman ak itikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo lang nga napintas? Nasaya at pa'y ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ti panagpuspusok. Paypaysuak kun, Doris. Agbalina kun anasaya at iti padak a tao.
Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da amaya dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga ro iti nalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya ati pagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag iti opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Yak kaya't ti mayadayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris, gapo iti kinasayaat mo. Nasursuro ka ngayon na yan. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. Adda awagan da iti mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama. Wan iho. Amom. Agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti gallery na. Adon to ti mangraam ken kuana no agbalinton analatak a pintor. Day tama ti may sa kadagiti planok, mama. Ipaaramidak iti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asidag. Sigurado asaan ton apumanaw iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapol asaan kami nga agsisina. Agawa ang nga ron nga isagana ti panagkalay sayo Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Matlagayam. Anya pa'y nga iti aramidam. Aggunay ka nga ruden. Tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok ken ti kalay sayo ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jack ni namnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka ngamin unay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Doris. Ay, ayatan ka man, Oliver.